Harĩ ngucanio iria irathakirwo ira timu ya Ajax United irakindĩrire mweke wayo gĩkĩro-inĩ gĩa quarter finals rĩrĩa ĩragĩire pointi 3 ĩtananogera thutha wa timu ya Rũtere FC kwaga gwĩkinyia kĩharo-inĩ gũthaka nayo. Timu ya Naivasha Saifa onayo nĩragĩire tigiti ũyũ thutha wa kũhota timu ya Subati Flowers na bao 3-0. Bigot Flowers nayo irauma draw ya kwaga kũbungana na timu ya Kĩhoto Youth. Timu ya Naivasha Police nĩngĩregwatĩire tigiti ũyũ ĩngĩrandĩkithirie ũhotani ĩgĩthaka na timu ya 11 Stars ĩndĩ ĩrate ngucanio ĩno na bao 1-0. Timu yenyewe generally ni team smart. Kitu kama ni mzuri mimi nasema ni mzuri. Wamenipea pressure the first lose toka tournament yanze. Kitu naweza sema 11 Stars mumeni challenge nitarekebisha mahali niliblanda kidogo. Vijana wangu wamejikakamua kwa sababu kuanzia kwa makundi hadi hapa hatujaipigwa. Tumetoka draw kama 7 na tumewini hizo zingine. Na leo Mungu ametuonekania hizi pointi 3. Tumepiga polisi. Tucheze kama kwamba sisi ni marafiki. Mambo ingine tuondoe kwa akili. Mambo ya kusosana, there is always life after football. There is always life after results. Na wahenga wanasema kwamba asiyekubali kushindwa basi sio mshindani. Mutafariri wa mbĩtĩka ici wakiri Joseph Njoroge akiuga itanya rĩake nĩ gũkũria taranda cia mũthako ũyũ wodi-inĩ ciothe 8 cia gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Naivasha. Langu niliwaahidi ya kwamba mimi ile ambalo nilitoa kama ahadi ifikapo tarehe 15 Disemba, hiyo ahadi iko na tutazidi kushirikiana na nyinyi tuhakikisha kwamba tumecheza mchezo ambao ni wa kufana. Tuko hapa sababu ya kusapota vijana. Timu 8 nĩcio ikegwatĩra tigiti wa kũingĩra gĩkĩro-inĩ gĩa quarter finals. Handũ-inĩ ha Inooro TV iharo-inĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Captain Festus Lango.